God knows about our struggles. Sometimes we struggle with sins. Sometimes we struggle financially. Sometimes tuna struggle na familia, tuna struggle na watoto, tuna struggle na challenges. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anajua. Jina la Bwana litukuzwe. Na anapojua hizi shida, ni vizuri mshike hiyo pointi ya pili. Ati hajuagi for the sake. He knows ili afanye jambo. Wadhani arone neha. Kwa hivyo wewe unaweza sumbuana na mtoto. You struggle with the child. Una struggle na mtoto. Una struggle na mzee ama una struggle na mama. Una struggle. Mungu anajua. Na nilikuwa nakumbusha watu wa ibada ya asubuhi hapa nikawaambia. Siku moja pastor alinieleza, Pastor Liz alinieleza mama yake ambaye ni my mother in law. Walingangana na mtoto. Huyu mtoto lazima ange yule wakati jua imewaka kwa ajili ya ugonjwa. Bwana asifiwe. So akasumbuana na yeye. Wakati aliona maana baridi kidogo ikikuja mtoto anashikika. Akafika mahali akasema, "We Ngai, wewe ndatigira mwana huyu." Aliposema hivyo, mtoto akakaa akapona. Bwana Yesu asifiwe. Na hajamsumbua tena. Andũ a Ngai, Ngai ndamenyaga maũndũ matwegie nĩ tondũ tu for the sake. Nĩ mũndũ no anjũria atĩrĩrĩ, pastor, tondũ Ngai nĩ oĩ-rĩ, agũcugurĩka nĩkĩ? Ngai nĩ atũtigaga mwanya wa tũmuonie nĩ tũramwĩtĩkia. Maandĩko mauga thĩinĩ wa Hibrania 10:6, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkenia Ngai atarĩ na wĩtĩkio. Ũguo Ngai nĩ amenya nĩ ndĩragerera mbara, nĩ ndĩrokĩrĩrwo nĩ thũ, no nĩ arenda ndĩmũmenyithie. Nĩũĩ nĩkĩ? Tondũ harĩ gũthiĩ kũmũmenyithia nĩ ikinya rĩakwa rĩa kuonania I believe in that God. Ngai witũ arogocwo. Ngai nĩ ndakũnengera kanitha ũyũ ũtongorie. Ngai ndakũnengera ng'ania, nĩ ngianĩte nake mũno. Mwathani mũgarũre. Mwathani aroneneha. Ngai ndakũnengera kĩhiko gĩkĩ, nĩ gĩthĩnirie mũno. Ikanũrũ waigua mũndũ akiuga akinyĩte handũ thĩinĩ wa mũciĩ ũgage atĩrĩrĩ, rĩu nĩ ngũthikwo, nĩ ngũkua rĩu Mwathani. Ngai nĩ ngũthikwo, ndeithĩrĩria. Ngai ekwendaga hau handeithĩrĩ, and God comes and he does it. Jina la Bwana lipewe sifa. Na labda uko kwa hii ibada unang'ang'ana na dhambi, unang'ang'ana na biashara, unajaribu inaanguka, unang'ang'ana na ndoa, mpaka wakati mwingine unasikia kwenda kwenu ukaigua thoni. Ito wewe mũndũ akinya akaigua thoni, ndigũthiĩ no ndĩraigua ndĩkuo no ndigo rĩu nĩ thoni, kwa ndigũthiĩ tu nĩ ngũconorithia. Rĩu atĩ no uge atĩ niĩ kĩrĩa kĩnjigĩte gũkũ nĩ gĩconoko. Mwathani aroneneha. Tũrahoya tondũ Ngai nĩ oĩ aingĩrĩre, na tũrabatara o kũmwĩra Mwathani, ndakũhoya ingĩrĩra. Njĩkĩte maũndũ marĩa mothe ndĩrabatara gwĩka ta mũciari igũrũ rĩa mwana ũyũ, no nĩ maremete. Njĩkĩte maũndũ marĩa mothe ndĩrabatara gwĩka ta mũthuri, nĩ kũremete. Ingĩrĩra. Njĩkĩte maũndũ marĩa mothe ndĩrabatara gwĩka ta mwana, tondũ mwana nake no astruggle na mũciari. Nĩ ekĩte maũndũ marĩa mothe mũciari arenda eke, but nĩ arastruggle. No mararũa. Ũga rĩu nĩ nderekereria harĩwe. Ngai witũ arogocwo. Let our struggles be surrendered to God. Rekei kung'ang'ana gwitũ kũneanwo kwĩ Mwathani, na ninawaombea kwa jina la Yesu neema ya kutoserenda wakati tumeshindwa. Unajua wakati mwingine tunaserenda mambo wakati imetushinda. Unakuta unaserenda kwa Mungu wakati imekushinda. Sasa unasikia yule daremo. Nilikuwa naambia watu ibada ya asubuhi nikawaambia, wakati mwingine imani, Mungu haoni tuko na imani wakati tunamletea, wakati tumezunguka alafu unamwambia Mungu nithiururukite ni ndari kuna nigeretie kina asha. Anataka unapoanza. Nilikuwa nawapea watu wa Subukia Valley mfano leo wa mzee mmoja wa huko kwetu. Mzee anataka kununua lori, lakini hana pesa za kutosha. Bwana asifiwe. Na kuna mzee mwingine amenunua lori na imemsumbua sana, anataka kuiuza. Maana kila ikienda trilifu moja inakula 20,000.
Sasa akaona niguthina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema ni mundu ule tu ndio na roli ino. Unakafadi miedi hadha. Na yeye mwingine wa kanisa akona pesa zinatosha kununua hiyo roli hasara. Na amekuwa akitamani huyu mzee aliambia Mungu, we Ngai, roli hiyo ndirigwa nigiite mundu ucio muno. No ndahoya. Tondu mbia iria ndina cio nicio aramendia na nietikirite. Undeithie ndamigura. Ndikandware hathara. Ni aragura na already ndiratwara mwene hathara. Niki areka? Arahuthira witikio. Ei twara ugoco. Nui amigura. Magani kuria arehire agurire kanyamu ka 2,000. Agikira. Iteithĩtie mũthuri ũcio gwaka manyũmba manginya magukomborithia. Rori iriku iria yathĩnirie mũndũ ũrĩa. Ei twara ugoco. Nikumũthĩnagia niki? Auma confidence agĩthi kũgũra rori. Ndathi kũgũra tondu ndina mbia. Sasa nilikuwa nawaambia hata unapoenda kukomboa shamba, si Mungu anajua unaenda kukomboa shamba, usiende peke yako, maana unaweza kuwa na sina komboja mugunda urakombora 12 kana 10 thaici. Oirio urakomboro tondu wina cio ona mina extra. Uroria ungionekera tu ukombore. Haleluya. Na maana uko over confidence hata uweki Mungu pale, Mungu anajua unaenda kukomboa shamba. Ona nduramwira. Wewe na wewe muhonoki. Ona ni na kuu thiini nuraigwa kiundu kirakwira. Yona ndona mundu atunywo nengerwo. To ni aremetwo kuriha noguo ni aremetwo kuriha. Ugathi ukona. Na nima mundu agatunywo ukaneo. Wacoka ugakora ugukomborithĩtie andu ana. Ndoka borithi. Ukirimumbia. Sasa nilikuwa nawaambia watu wasibukia vale ona ugithie guku kwi mundu ria uwi muno gukombora mugunda ukeranga ikaidogoria tondu mundu no agwitire mugunda na akorwo araria mbia cio akaria cio watu aguthie muthenya uria arathie ri Ngai akamuhe shuguri agakora tutikuonana ugicoka wi njira-ini ri Ngai agakunyitithania na mundu urakomborithia mugunda genuinely ugakombora mugunda utari na mathina. Ngai twara ugoco. Shaitani endaga atia? Endaga twambe tuthie twihuritie nigetha tugicoka he Ngai tukorwo turi andu ahuriku. Sijui ama unajua hata ona he undu ngika ugicoka he muciari waku ugacoka utari na hinya. Uguo niguo ngomendaga twike. Tukamba tugathie na hinya witu. Nigetha ugicoka uhinyitwo ni shaitani ri na maundu ri uracoka hau nduri confidence ya maundu maria ari Ngai angika. Ona nduri confidence ya kuhoya Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. So nawaombea katika jina la Yesu. Bwana awape neema ya kuachilia mambo kuanzia from the beginning to the end. Yawe rahisi. Kinya kaundu kare kanini ungehota gwika. God knows about it. Mujulishe Ngai ndathi kuri hafithi. Mwathani arogocwo. Ndamiri hari guteithia mwana uyu athome wega. Mwathani ndatwara mwana uyu kothi. Ndamutwara ri umutume Mwathani kothi ino ikamuteithia. Si Bwana atusaidie. Ngai ndirenda kuiga biashara. Ngiiga biashara yo ndahoya undeithie. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uwepo wa Bwana na neema ya Bwana ya kuwasaidia. Maana mundu ri ndari ngoro ya gutherenda maundu maria angihota. Mwathani arogocwo. Na monanagia overconfidence in human capacity. Na overconfidence hiyo ri itumaga we regret later. Bwana atukuzwe. Bwana anajua struggle zetu. So tuachilie kila kitu. Ngai twarogocwo. Ugo we ung'ang'anite ukang'ang'ana Ngai ni aramenya. Arendo mwire Ngai ni ngeretie. Na ni nemetu. Ndahoya undeithire. Nawe utari uranjia ri mwire Mwathani ngianjia ndirenda kwanjia nawe. Mwathani ngithie ndirenda guthi nawe. Thini wa ritwa ria Jesu.
na atwarana nayo ukora ni wa succeed. Na murore maundu mothe maria makiajio turauga Ngai twakuthaitha tutire na mbia twahoyo tuhe, they succeed because we are not confident of anything. Tutire na undu wa ku brag. Undu wothe wejijatha mbia ciho kira kiho ni na jeteire muthenya ukaguana. Twarega maroho ma over confidence. Turahoya gwitikia Ngai hindi ciothe thini wa ritwa rĩa Jesu. So whatever you are struggling with, naomba Bwana akusaidie kwa jina la Yesu. Maana kwa nguvu zako unaweza ngangana na unakuta umeshindwa. So ukishindwa, na ninasema kabla ushindwe, patia Bwana. Haleluya. Na wewe mwenye unasema Ngai ni anakimenya unana gwakwa, ni anamenya ruo rwakwa na da record. Ngai ndamwira ni atigaga rumu ya ithuĩ tumuonie ni turamwitikia. Mwathani ni ndirathoma ngithoma ndekithia kuerewa kiria ndirathoma. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani ni ndirenda kwanjĩrĩria wĩra ngiwanjia, ndahoya undeithĩrĩrie ndigathiĩ ndĩ wika. Rĩtwa rogocwo. Faith. Prayer is a sign of faith and a sign of surrender. Maombi ni ishara ya imani na ishara ya kujipeana kwa Mungu. So Mungu huyu ametuachia, hata kama anajua shida zako anataka umwambie.